Atadın mı kirli? Tarakan. Cuma mıydın? Darılagan mı say? Tarakan mı için? Mom ne? Atayım ben. Sizin dezodorantınız becek ya? Taza. Той. На кыргызском. На кыргызском. На кыргызском. Сағынғанда байкемден. Когда ну тоже дешевка. Su var. Su var. Su var. Moda дешевка ekan. Biro'si sizniki. Endi qana? Kim? Buna qarab дешевка ko'rding buni? Sen buna qarab. Eng arzon qarab. Qog'oz ko'rdingmi? Talant qaramasan как специалист. Endi qana? Qarama qog'oz. Buni ko'rdingmi? Дешевый, да? Tushundingmi? Так, свет там сидит. Свет там uzbasi pa. Ha. Yemen chaqir, garanon, yemen chaqir. Maribjanni chaqir. Maribjan, mashinadan ber. Хорошо. Qara. İçinden dobla. İstemezsin. Dobla. Bu adam da pergile. Moda her birimide turuş gerek becek. Buna utyonak, buna muskul, влажная салфетка, туалетная бумага. Жаңағы айдан екі білет күндегі барғанымыз. Жаңағы осы жерге барып экскурсия қылып келсеңіз әжеке. Айдан екі барып көрсеңіз, ой там порядок, вообще красота, түмілі сонын екен. Здесь тоже старье. Қара, еме. Қара. Жаллаң арзан оқытта да келесіңер да. Салтан абдайна. Қараңыз, жаллаң дешевка да көрдіңіз бе? Дешевый, самый дешевый на свет апкеліп қойырсыңар. Бұны экономия етіп жейсіңер, бөлішесіңер. Мұн қарағылы. Еме, сонбай қалматыч. Мұны алмаштықла. Мақұлы қара? Дешевка, қара? Сонын қойып бергілер. Мақұлы? Адам моллардағы кішіне жаңағындай кіріпленесін қатырып, ежікмен мұны емет бергілер, қатырып бергілер. Мом не? Атайым ба? Sizin dezodorantınız becek ya? Жоқ, мен группам емес қой. Taptız ekan. Taptız ekan. Taza. 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 Олар не жеке? Игрушкалар ба? Балдардың игрушкалары. Мода кішкене порядок қылып қойыңыз. Керек емес оқытады дұрыс салыңыз. Олар туалеттің бумагалар тек алып кіріп қойып, же складқа алып кіріп. Же улам керек болғанда алып кіріп тұрады, жақандай. Улам керек болғанда алып кіріп тұрады, үштен төрттен алып кіріп тұрады. Қара, темный лес. Ава.
Молодые дешевки, да? Ну, рабочие, но дешевые, да? Қағаз молар бардығыча. Алмастырып беріледі, потом мақұл ба? Бөлет аяқта. Здесь тоже самое наград, дешевка. Самый дешевый, да, наград. Жақсыдан қайын қойып бергілі. Так. Мол жерге еме қойып қойыш керекті кранча. Қара? Так. Смотрите, какое чистоплотное. Эти көзі чистоплотная, я, вам да перепоила. Эти көзі чистоплотная сіз. Бұл танцевальный зал, а? Музыкальный зал. Саламатсыз ба, келіңіз? Саламатсыз ба, саламатсыз. Здравствуйте. Сіз кімсіз, Я Жеке? работница. Молодец, Жеке. На каких инструментах играете, Жеке? Я на фортепиано играю, аккордеон, пою, танцую. А ну спойте. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, а выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. На кыргызском. На выходила кыргызском. на кыргызском. Сағынғанда байкемден үнін уғам алыстан, хабарлашты межеме тегел ақсу тараптан. Алло, алло, телефон, кім бұраса дайым. Рахмат, молодец, Жеке, молодец. Молодец. Молодец, Жеке, молодец. Рахмат, Жеке. Дешевка. Ну, более-менее кем қарала, көрдің мұны? Бірінші қойылғандар. О, качествосын көрдің бе мұны? Мыналар бірінші қойылған. Қара. Бұлар барды, мынау гранулалар бар, сэкономик жешкен да бұлар ше. Бұл кіші бұл қабардан Қара, мынау тоже дешевка. Еме, талант. Еме, сонда қалмады. Қара, мынау тоже дешевка. Мынауның ішінде поплавок бір қарап қой. Қарап, бір шыра қарап қой. Мақұл ба? Так, Ежеке, бұл жерде утенок вижу. Жаңағы именно не вижу, Жеке. Здесь, смотри, грязный. Смотри. Саламат. Саламат. Мағыра, кирде. Көрдіңіз бе, кирде. Кирде көрдіңіз бе? Мағыра, Ежеке, кирде көрдіңіз бе? Грязный. Она здесь этот не вижу, Ежеке. Ежеке, этот не вижу. ПМС, мускул көрбейтім. Утенок был
Могу менен унитаз тазалайбыз, туурабы? Унитазды тазалайбыз. ПМС деген менен мону ичин жууш керек. Мускулду не вижу. Я. Ну, я. Ооба, бийигире коюп койсо жакшы болот экен. Ар бир эмеде жеке туалетте чистый порошок туруш керек. Түшүндүңүз да? Жеке. Ар бир эмеде туалетте, допустим, утенок керек, унитазы чистить. ПМС деген эме бар жанагы. Азыр көрдүңүзбү? Ваннаны жууйт. Мындай кылып эмессеңиз, и жанагы железка бар. Железка менен тазалап туруп жууп койсоз болду. Все смоет потом. Так. Ну, в целом жакшы жеке, молодецсиз. Ну, кичине полдарды оңдоп коюш керек. Жеке. Таракан. Жумамеден. Дарылаганбыз ай. Таракан мынычы. Жумаштан ичкерилеп алганбыз. Ооба. Кандай кылабыз? Башка жерге куруп берейинби сыртка? Сыртта место барбы? Ооба, место бар. Жүрү карайлы. Şu жерге куруп берсекчи, жеке. Өтө алабы менин машина? Ha. Ушул жерге куруп берсекчи. Да. Бозбой. Жактың бош керек да, мону сөйлөп көтөрүп кирип кетиш керек да. Муну сизде каражат барбы жасаганга же каражат жок да? Жаңа айтпайсызчы, акылы айтчы. Мына жерде, макулбу? Акылы айт жасап, мен жасап берейин, акчасын таап берем. Эжеке коллектив чакырыңыз. Кыял бала бакча сынын коллективи в целом порядок, молодцы. Эжекебиз азамат. Эжекебиз молодец. Ну, кроме кичине крошечный недостатоктор бар экен, эжеке аны устраните. В целом порядок, молодцы, так держать. Могу фасад оңдопсуңар, иштерди оңдопсуңар. Жанагы унитазы, сырные бачки, умывальник, раковина. Мен тапшырма бердим, сондай кылмас. Оңдоп бересиз, оңдоп атынга кылып, жакшы эме кымбатынан коюп бериңиз, түшүндүңүзбү? Качественно сонунан коюп бериңиз. А то все дешевка. Анан эжеке ар бир санузелде. Так, чистящий порошок, жанагындай ПМС, утенок, жанагындай жууганы эмне деп коет болчу, жоготко железка, жана бүт баарын коюш керек. Макулбу жеке? Коюп таптаза. Анан прачкага аяктан снос болуп кетти. Ичине жууп атып көрдүм, аны жасап берем, Кудай кааласа. Макулбу? Давай, ийгилик каалайм. Жакшы эле. Давай, работай.